Ja nisam donio neko bogatstvo od ozgor, nisam donio neku ušteđevinu da bi ja sad mogao prosipati neke priče jer znam kakve su vamo plaće, ali se puno ljepše živi u Hrvatskoj sa 100 eura nego što se živi vani sa, recimo, di sam ja bio sa 100 franaka. I nema vajde da neku drugu najdem i kada sunce zajde da idemo u Brajde. Brajde Sankt Galena zamijenio je prije par mjeseci Pazinom gdje radi kao lakirer. Presudno je bilo to da se vratimo nazad, jednostavno to što život više vani nije bajka. Jednostavno što postalo je sve teže i teže, plaće su ostale iste, a uvjeti i sve ostalo, režije je još skuplje nego što je bilo. Već smo u direktu pričali o njegovom putu od rodnih Našica preko Varaždina gdje je bio profi vojnik pa do ljubavi koja ga je odvela u Švicarsku. Tamo je živio 5 godina da bi se na kraju vratio s obitelji. Jednostavno je trebalo 10 minuta. Odlučili smo u 10 minuta da ćemo se vratiti nazad. Jer život je vamo puno ljepši nego što je gore. Skupove povratnika Josip pokreće udrugu Povratnici